Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, tubahaye ikaze na karibu kuri Dufite Imana TV, ni ijambo rikiza ry'umunsi. Reka nkubwire, uyu mwaka wa 2026 tugiye kwinjiramo ni umwaka Imana igiye kukwigaragariza, ni umwaka Imana igiye kuguha imbaraga zo kugira ibyo unesha byakuneshaga, ni umwaka Imana igiye kukumurikira, ni umwaka Imana iguhaye ubushobozi, iguhaye imbaraga zo gutsinda ibyagutsindaga. Hari ijambo dusanga muri Matayo ibice 2 n'umurongo wa 1 ngo abanyabwenge ngo bakurikira inyenyeri, ngo bari kuva iburasirazuba ngo berekera i Yerusalemu bagiye kuramya Yesu, ngo bakurikira inyenyeri ibageza aho Yesu yavukiye. Reka nkubwire, hari inyenyeri ije mu buzima bwawe mama, hari inyenyeri ije wa mukobwa we ku buzima bwawe. Iyi nyenyeri igiye kukumurikira ahari umwijima, hagiye kuboneka umucyo. Iyi nyenyeri ije mu bana bawe, iyi nyenyeri ije mu kazi kawe, iyi nyenyeri irabonetse ku buzima bwawe, iyi nyenyeri igiye kukumurikira, mbese irakuyoboye. Iyi nyenyeri irakuyoboye muri uyu mwaka wa 2026. Iyi nyenyeri irakwigaragaje, iyi nyenyeri urayibonye, iyi nyenyeri nuyibona akazi karaboneka, iyi nyenyeri nikwigaragariza ubuzima burahinduka. Ukeneye inyenyeri, iyi nyenyeri ngo abanyabwenge ngo barayibona. Haleluya, ngo irabayobora. Ugiye kuyoborwa n'inyenyeri, irabonetse ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uyu mumama iyi nyenyeri ibonetse ku buzima bwe, uyu mukobwa inyenyeri ibonetse, uyu musore inyenyeri ibonetse, mu rugo irabonetse. Imana ishimwe, igiye kubamurikira, bagiye kugendana nawe, ubambitse imbaraga, ibyari byarapfuye urabizuye, urabashumbushije mu izina rya Yesu, amen.